Sanibonani Dumelanga Msheni uDlamini lona usibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi uSigwinya Mkhonto umfazi mabele madu wancelisa ingane ingaphesheya komfula bala kaxisele lemvula magaduzela umzizi wena wasulisa umuntu ngesikhuni enduni eshisayo kwazi kwasa ekseni umuntu eyoba ngithi kuwena welcome to another excellent and marvelous episode of Khokha mntanami kuphi na King Ginger TV mongaba waka subscribe King Ginger TV usenkingeni enza kanje subscribe like comment ushare and let us know ukuthi ucabangani ngalomsebenzi esiwenza ngoba nawe ngelinye lamalanga uzolidinga usizo lekhokha and mosibiza sizosabela hlala ngama emojis asambe siyobona ukuthi ubani asomgqumisa ngekhanda ke kuloko danko sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini lona isibalikhulu uJama kaSjadu inkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi uSigwinya Mkhonto umfazi mabele madu wancelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Awusijwayela lapho wena kuthuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ukuziphele sizohlezi siwenza utaki akunakonto ozoyilanda akunakonto ozoyilanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi wena sihambe sibone ukuthi basiphatheleni ngani zakwethu siphinde sinamukele futhi kolunye uhlelo lekhokha ku King Ginger TV sesiphinde sabuya njengenhlalo yenza uyabhala uyasibiza siyafika silalela udaba lakho sibone ukuthi singakusiza kanjani siphethe olunye udaba futhi namhlanje njengoba ngihleli ngisho ukuthi yabona makwenziwa lolu hlelo akuhlekwa kwenziwa lutho ngoba into esiyenza la serious kakhulu hayi lona ihlaya serious kakhulu so idinga umuntu ozoba serious ozomelana nomsebenzi wakho ubhalile umama yakhala uthi inkinga seziningi kakhulu yabo kunemali engasatholakala kahle kunemali kumele ibuye ayisabuyi le mali ngathi ufile ngathi usenzeka isilima yabo le mali yathi mayiphuma yaphuma ngendlela enhle mase kumele ibuye sekumele kufinqelwane sekumele kulandelane kumele kufonelwane kumele kuWhatsAppane into engenasidingo kodwa ke ngifuna ukuthi umama ngimbize kube yena ozokhulumela nizwe nina istory sakhe hlala kanjalo unganyakazi subscribe ku King Ginger TV ikhokha lena mntanami ngicela usondele mawami Sawubona mama. Sawubona baba njani? Likayi mme. Riteng likayi. Lina kidingi. Me lina la ka ke welcome Dlamini me ke mang? Okay, lina la ka ke nna Mapelo Matli. Okay. O ngwalile me re fitlile batho go haya ba tsebo etsalang nna ke a tsebo etsalang Khethi le yena wa tsebo etsalang ne kopa wena o re thathe o lebe o re jwetse uthi wa re le mo today. Okay, nna ke mo Ginger because of ke adimile mo dia hi chelete ya ka a re rekela ngwana uniform. So it's when I'm patala ha batla ho mpatala chelete ka so I ke batla chelete ka ha batla ho mpatala yona that's why ke kwaletse ko Ginger hore ba nthuse ho kry chelete ka today. Okay. So me before ukwalela ungwalela King Ginger TV ule wazama go thola ditsela tse dingwe hore wena a khotise chelete hao ke tryile go kry ditsela tse dingwe ke mokopa ka romela le master wa hae hore a mmolele hore ke kopa chelete ya ka a re o tla ipatela till today it's been 3 months now asena go patela so ke lapile ho bolela le yena no that's why ke ngwaletse ko Ginger TV hore ba nthuse so amfonela yena o ring ha ke mo fonela wa dumela ha ke mo fonela seneng wa dropa phone ya ka neneng wa mblock no umblockile ha ke sa mthola wetsa style mama wetsa style so ke a bona hore Ginger TV it will choose so cheleta umkadima yona umkadimile cheleta hao a re o batla o reka uniform ya ngwana ke mo kadimile chelete ya stockfel na chelete mo kadimile chelete ba fase ba ya ifuna manje ba yang rasela mina nya ifuna manje nya ifuna ke chelete ya stockfel ke chelete ba fase ya stockfel angina lutho angaze ngizophatala ngani so abo mama sebefuna imali yabo bayayimfonela baya abaphele emzini wami bayayifuna manje ngiyayifuna yo angazi ngizwenza njani Nkosi yami angazi
Eish kunzima. Okay, mawami kulungile asingamoshi isikhathi. Asenze kanje. Bafethi into engifuna ukuthi niyazi ukuthi uma ngabe umuntu ebhala le email ebhalela King Ginger TV umuntu uyabhala afake information yakhe afake information yalo muntu esize kuyena okuyena okolota umuntu so into esiyenzayo thina ukuthi sithatha inamba sifake phela because ngeke sihambe ne-email senza kanje ukuthi okay nathi i-email sithatha inamba sifaka efonini then masifika lana siqeda ukukhuluma nomuntu esize ngaye bese sifonela lo munye suke lapho sihambe sekuyena sibone ukuthi kwenzakalani mawami angithi la hlala khona uyakwazi ngiyayazi okay kulungile akunankinga sizomfonela ke siza ukuthi uzosithatha asibekiphi because le mali iyadingeka it's either Chelete wayinsa kapa rinka something etofatsha lengathatha phone yakhe kayithengisa uzonikeza uzothola leyo mali yes because yabona imali yestokfeli serious kakhulu asiyami ya imali yestokfeli serious ngenza kanjani ngazi ufuna ukuxabanisa nalabo mama labo hayi ngizothatha phone ngiyithengisa ngizothola lo 500 athi sizwe ukuthi uthini ayibambe hello sawubona mama Dumelang ke re teng house re bua le house ke di bone yebo ke all right auswaka o teng ko tlung ke ma o bua le welcome ke na welcome ke teng mara ke a tsheke me ke teng mo ke o teng mara wa tswa ne re kopa hore o re emele hanyane re batla o bua le wena house ya ba tsela ke na nako all right mama all right yebo thank you mama wena waziyo la hlala khona ngicela ukuthi uhambe phambili solandela wena okay all right asafuni nemali yestokfeli funa ucabanga hayibo ngiyabuya namakhamera tshona nini ngifonela uyena ngifonela ngidala ngofonela unjani sisithi tishapona ke right dan sawubona mama dumela papa dikae Rotengile ke. siyaphila ngani yakwethu amakhamera today Wontlele di camera kanti mama. Wontlele di camera. khala go fonela So di camera di kena kae? ku reminder Di camera di kena kae? wa sa batla mpatela tšhelete ya hae A ke mokoloti ne ke mokolota. ha ba tlo O sena mo kae le nna? Awa sena selo le nna ausi. a wa karema tšhelete eo wena wena A se nkeke ya di mo mphile nje. a una motho ka upha tšhelete a una motho ka upha tšhelete Nka di bile bokae? 500 ke Tse five ya gago ke mang? ha ke na tlhatsi mara be re le 2 Really too. So o sena tlhatsi. So o sena tlhatsi o ra re nna ko koloti. sorry Nna ke nyaka proof. o nyaka proof Ko ke nyaka proof ko on transfer ka re mphile yona ka cash. ku filo na ka cash So a ko koloti. Which means ko ra ko koloti. Ah, Patela ausi. Mhlola ke lena. Patela ausi. Na itsho monna ausi. Ka ka di camera. Ka ka di camera. No. no siswa mai mama hii kanti wawenza kanjena kanti sisa mana hayi bo ungayenzi lento yenzayo usho ukuthi umama siswami ngicela ungilalele umama lo ngaqamba manga athi uyamkolota ungamkolota Proof ikuphi butani? unikele cash beni-2 Berlitu ubufuna ukuthengela ingane i-uniform manje asafuna ukunikeza imali yakhe Hayi manje ayizela namakhamera. because wena wafonela awusathwari the phone awusathwari the phone Awusathwari phone yakho. athi ngidonti ilokiwe wena mayiboleka ukuthi uzoyibuyisaphi hayi siswami hayi ungayenzi hayi usuyavuma ucala wathi akunikezanga imali hayi ungazodlala ngathi ungazodlala ngathi akakuphanga ubolekile akunamuntu akunamuntu ayenziwa lento yenzayo tamati ikena kayi tamati hayi siswami hayi mfethu hayi thatha le phone thatha nale siswami hayi mi mama thatha nale hawu wawenza lento yenzayo kanti hayibo
Hawu, wrong. Akakhala, hayi. Hayi khala. Hayi khala. Ngicela ngamakhamera. Mnikeza imali yakhe. Mama uza ngamnikeza imali yakhe. Mnikeza imali yakhe. Ngavula yathi Buyisa imali. 500. Sifuna imali. Wale yadura. Asina ndaba. Asina ndaba. 3 months yonke 500. Awufuna ukubhadala imali. Masifika la uyaphika uthi umama umazi uthi imali awuyazi. Blokile wasiphatha umblock. Ngicela metro ngamakhamera. So block umuntu ngenxa yemali yakhe. Nokwasimblock ka-Cheltanga. Hawu. Awusile. Hayibo, Awusile. Usile. Abayizwethu usile. Ungakhali shema uzoyithola Awusile. utareka emakulu. Hawu abayizwethu usile ngeke umbambe ngeke Hamba amakamera. angeke uzumbambe hawu Right. Sharp. imali yakhe ngeke Yenze lento leyo. uthatha imali etofela unikeza wona ngoba ethi yakusiza hayi ayikho ngeke uzuyithola Awuphi kufa onion kufa. awunataba tshelete ukarimile awufa yona Sanane ke mofeleng lo. awufa yona ukarimile Oh, e tla re bana ba ga bana selo go fa bophi go fa umufile tshelete awukarimile awufa tshelete awunataba isingachelete isinthelete awufa tshelete ukarimile yona ukarimile ibile ngesithi asiyahayi ibile asiyahayi tshelete kuyastokfela tshelete kuyastokfela asiyahayi cela mmehule waba to shapa mme o tlela mmehule wena hawo kanti lo sisi longena lo sisi ungene yini sebazokushaya bashaya 500 bazokushaya asambe mama asambe hawu nangu lo sisi lona usufuna ukula Phone 2. Isamsung. akunandaba wangamnikeza imali yakhe mnikeza imali yakhe ufuna imali yakhe ubatla tšhelete hae Ardireso ke tlo fa tšhelete o thata. mofe tšhelete o tlo thola difone tsa hae o tlo di thola ntambama Transfer Ke no mali phaba ka lebaka le di camera. wena ma ubuya ntambama nemali uzothola amafoni wakho ma ubuya ntambama uzothola amafoni wakho but for now uzohlala nawo Takho kunuka wena. ungathi ukunuka bengayona ukunuka ngalesikhathi ethu bengayona ayisuka Mara Hawu. bafuna uniform. weza ke nozobulela imali isiyanuka manje Le uyazibani ukuthi estokfel. estofeni yazi yena tibanga Ba ga o ka lebaka lo rutu. yena tibanga Hayibo. Nakele ka dijo wena o tlo tlonya ga di hayi man Ala ntwe wena. ungayenzi into yenzayo siswami ungayenzi into yenzayo soxabana ngempela soxabana ifone eyi-1 yani Ifo amafoni ami la ethu. akunandaba Guys say 1. uzobuyisa imali yakhe ntambama uzokunika amafoni wakho So uzobuya nama camera futhi. Uzozala nama camera. akunandaba Vali camera le wena. angeke azayivala Ungabhali. Manje uzogena. nayi amafoni uzowathengisa Balaza phambi kwama camera. yiwo ehlambalazayo kona ehlambalazayo wawusabhadala itshelete hayi Wayifana rumo. kuri wawusabhadala itshelete hayi Wayena 3 months ngawufela wawusabhadala itshelete yena ojabupi kon. akunandaba nomufa kiri nomufa tshelete awufa yona ukadimile uzokushaya angithi uyabheda Okay, it's fine. Hey. Bathapa makufe 500 tagau. uzothola amafoni wakho Uyitseri ya phofu. Fisho ile ku challenge ka scoop se sinyasa. ubumupha ngithi nomufa Hafu ya break. nomufa Nomufa mara ke batla dintho tsa. umfile tsone Sala sa re ko di moru ya lkhunko. umfile tsone Hayibo. Losi siyabheda sambe mama uyabheda lo ayikho into yakhe sambe uyabheda ayikho lento yakho le usuzobala impuphu ubala utamatisi into owangipha yona Ayenzakala malume. Hawu. Ayisibonise kuthola amafoni. It's fine. sizokwenza kanje mawa mina Ngizothengisa. lamafoni lawo uyabamba angithi uthe uzobuya ntambama lethi imali yakho mayikunikeza imali yakho umnikeza amafoni wakhe
ngoba imali yakho uzobe usuyitholile. Alright. Awathengisi awenzi lutho uyabeka. Okay. Because uthe uzobuya nemali yakho ntambama. Alright. So mayibuya nemali yakho umnikeza amafoni wakhe uthatha imali yakho. Okay. Kuphela. Hayi ngiyabonga buti wami. Yeah. Yo angazi ngibonge kanjani. Ya thina siyasebenza. Angaza la sebenza. Le King Ginger TV le ikhokha le uzokhokha ngenkani uthanda ungakuthandi. Hayi bo. Imali mongayikhiphi kunento esiyithathayo izobhadala imali. So you Yeah. sisile kakhulu ngiyabonga Siyabonga buti mawami, wami. siyabonga kunankinga. Alright. I thank you. Thank you mama. Injalo nje ayihluphi. Mfethu ayikhulumisi yabona le senzayo ayikhulumisi itsila usinikeza imali okanye sibamba something ezokwenza ukuthi sithole leyo mali ongakhonanga ukusinikeza yona. King Ginger TV monga subscribe mntanami subscribe ngoba izinto esiniphathele zona azinzima kakhulu kulokhu sikhahlela iminyango kulokhu sivula amagate sivula ama roller door singena ngenkani la kuthiwa ngena khona siyangena la kuthiwa phunywa khona siyaphuma ngoba sikwazi ukusuka la sisuka khona mfethu sizohluleka sesifike la asikwazi ukwenza lokho uDlamini sebakhulu uJama kaShado Khethi Matlala ngokushwa njalo asambe mfethu sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini lona sibakhulu uJama kaShado Nkomo zinje khanga ngoba isola bilusi uSigunya Mkhonto ufazi mabele madwa nxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazi vele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha Awusijwayela lapho wena. Kuthuza lo muntu. Mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa. Abafethu abantu abakolodayo abapheli abantu abakolodwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuze uphele sizohlezi siwenza. Mtaki akunakonto ozoyilanda. Akunakonto ozoyilanda mfethu hayi. Ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele azosijwayela ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.